Yero pesang epapede makai ka. Namu yilau doang kami tahu Yana tunang kama pak guro ngang itau pandrite maka dah ia ko bunga moto ko talu tau bunga mite ilo doang manang. Bunga isalai boleh nang katau ye wasidu pamala lagi ilo doang ngi. Mudah kasih nang kadale na nawat di masapeda. Gitu. Angkat tau ita mak balu mudah-mudah po kasih tas lempo yang idale nama magi-magi na tarala balu-balu na. Engka tau isa joka po tapalampiru muruk na tapadisingan. Talu tau bunga ita ilaw dongang. Yero magay sitongan na rewolok di yero. Nasaba angka ko iya metoro agamata makanjaan nasaba makadanigi-nigi milaw dongang sila surasalan na. Na yero pak dongang yero nilaw yero denis sang yero tayo ilaw dongang malaika mangilok kupong Allah Ta'ala. Jadi malaika malapor kupong milaw maka talituy po pada nilawang yero sila surat na. Ya gitu ampai makanjala da tu ko ilaw dongang itaw Yan na to nakada gurute nang kataw milaw do sogi na de na me sogi balibola mo milaw do nga sogi malaika pamilaw do nga kuiko itu iya jadi maka ta pandrita yan mo ilaw do na de na mero bararte ingkalaway ko pa do nga mo tawen na milaw do nga puangi pamatu malek kuiko malaika pamilaw do nga ko yo puidi madari besa mo tilaw do nga balibola ta sogi kadai po tapasogi balibola ko iya mimay ka makukuha na senjok balibola itu jadi itu penting ya. Jadi saling mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu muslimat NU dan juga seluruh jamaah, wabil khusus para panitia dan pengurus Masjid Anugerah. Alhamdulillah ia kesempatannya situngena yang paling dekat ada pergantian tahun. Jadi paling tidak kita walaupun tadinya tahun baru Islam tapi tahun baru Masehi. Jadi wasangi situnganna yang paling pokok yaitu kilalana atau tungangi introspeksi diri. Ya komakadaki muhasabah. Ya istilahnya muhasabah atau introspeksi diri. Ya kipak bicarogi ikapesa ialewe. Atau makada iranna-rannai atau tungangi. Iya, jadi situnganna iya ko angka tau toli ranna-ranna iya tu tunganna ranna-ranna i kehidupanna insyaallah iya tu tawe madarri makanja pakalinonna nasabak na jagai alena. Jadi komegan nawanawai alena. Tapi angka mematohat desa na nabita maka daya ko angka umma ko nasang yalin atau matapa na denis sang yonron na kumati atau macilaka gitu. Jadi iya tu idi wat dingiris sang onrong ko tomate ya na matapa mo wat disanis sang itonron na maka da suruga garononroy atau neraka
maka dapat kui carana nawanawai ni gare mapamula ki kalau lo letuk mata ke game gado sai pigau na ya decing mako miro na idi jamai dia namun kita lupai nah to dalam sehari-hari mana tinggarak lalan nasi ulang maga kehidupan tak ya benar roh irana-rana maka dai ya nami kamu pi masalah ija mana ya decing kangang kadalelena nigi tau mega decing na ya jana ya na tu tau salama tapi nigi tau mega jana na ya decing na itu macilakan na ya ya maka guru takalisiden reng almarhum ya kusiratu dece munasera pulo nasera jamu salama mo po pasi salaci di moy ya biana rekomega masalah siratu ijana nasera mi pulo nasera dece ne sabara no ya na tu ampai ko ke sorimon rite na mo anu cek de pekui carana na wat dinalah nasaba magai pengadilan di akhirat begitu angkamo isukuru kangi di umat na nabita na sabak matandre nilai na kodece yakibwa ya kotomaki bua dece cidi 10 nilai yang ipong Allah Ta'ala iya kodosa cidi yakibwa cidi to nilai makiro ya riasa pamase jadi itu ampai pong Allah Ta'ala lengi pamase na iya kotome salama ka dua lala to ona makade ko matana ijae na maringa decenge peko carain atau salama dua kemungkinan ya kotanya aja mu kurangi deceng mu tambai enggak maka miro kepada koto matim batok kiri kanan ya ko matana sebelah kanan ya koto melok idi mani ko meki patanaki sebelah kiri ilak gagi ya sebelah kanan atau ya sebelah kiri itambai ya na tu ampe oko agama dua angka ya satoba dengan istighfar supaya kurangi jae angkat tu ya beramal baik hanya tu ampai makada waat bi sayyatal hasanah tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin tutui pangkau kemajae nasiboy pangkau kemadeceng tongkoi ya kong kagaga ya tongko katata tu 5 raja patongko ina ya tongko pak dia na tatutu ko dia na maraja betongan na ya nang katau pura makibua anu masalah cik di dosa tapi kau usahakan inagan 2 DC takibua ka makiro ya na tu ampai tau pandritata selalu menginginkan kita menjadi baik nairu ya sang ngedeceng aja tabatasi maka ada mas sempaja patai na yasang deceng masidak ka patai na payasa deceng de yero pesang pape deceng maka ya namu yilau doang amitawe ya natunang ka mapak guro ngang itaw pandrite maka da ya ko bunga moto ko telu tau bunga mite ilau doang manang bunga isalai boleh nang katau ye wasidu pamalala ilau doang ngi mudah kasih nang kadale na nawat di masapeda gitu angkat tau ita mak balu mudah po kasih tas lempo yang idale na magi-magi na tarala balu-balu na angkat tau isa joka po tapalampiru muruk na tapadisingan telu tau bunga ita ilaw dongang ya romagai sitongan na rewolok pidi ero nasaba angka ko iya metoro agamata makanjan nasaba makadanigi milaw dongang isila surasalan na nayero pa dongang ero ni lawero denis sangero tayo dongang malaika mangilok ko po Allah Ta'ala jadi malaika malapor ko po milaw makada talituy po pada ni lawang ero sila surat na ya gitu ampai makanjala da to ko ilaw dongang itaw yan to nakada gurute nang kataw milaw do sogi na de na me sogi balibola mo milaw do nga sogi malaika pamilaw doang aku iko itu iya jadi maka ta bandrita yan mo ilaw do na de na mero bararte ingkalaway ko pa doang mo tawe na milaw doang puangi pamatu maleko iko malaika pamilaw doang ako yo puidi madari besa mo tilaw doang bali bola ta sogi kada po tapasogi bali bola ko iya mi may ka makukuha na senjo bali bola itu jadi itu penting ya. Jadi saling mendoakan. Jadi, itu salangnya ka makit itu ampai di salangnya ko to siruntu tapaya mematotu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iro, ya metotu ko to siruntu tapat magre salang assalamualaikum. Magdo kada assalamualaikum. Assalamakum. Iya. Kada ki epong talingi assalamakam.
wa rahmatullahi tamasibi po wa barakatuh tapak barakah kang ipo ngatutungan. Jadi itu ampai ko to sidup patay beresalagi. Tapi mako kwalita lele mani mamota mabola na dito na beresala lele beresala na. Maka Assalamualaikum. Jadi kadang-kala itu dirubah. Kemudian ini kan muhasabah. Usahakan ngigare Pak Bu. Iya je tumakanja kotomelo matinro. Iya kotomelo matinro. Kode nagaga puramanan ni baca Pak Dongan sebelumnya matinro. Pak Megay ka tu Pak Dongan kotomelo matinro. Ko parenta itu mapamulay mak jenne. Mak jenne jolo. Puraki mak jenne ibaca ni bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pura yero ibaca ni suratul Fatihah akapa. Kulallahu akatallu. Napa kulong subrat bil falak akatallu. Nakala kulong subrat bin nas akatallu. Napa alif lam mim gangkahumul muflihun. Napa ayat kursi. Napa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Napa tangana tahayya ila tu capana. Napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah kapitu. Napa alhaqumut takasur kacicak. Napa la ilaha illallah kasiratu. Napa subhanallah kata 20 talu alhamdulillah kata 20 talu Allahu akbar kata 24. Magay. Iya. Makanya nasaba onrongi kotomelo matinro okon itu latihan ngamatenga. Nasaba makadami matina bitta annaumu ahul maut. Iya tu tinroy masilas surang isi bawa amatenga. Jadi yan ka tu tau melo matinro iya na tu onrog tu kotomelo matinro ina okon itu ya guru itu ya sange amatenga. Ina tu ampai angkalalo tu tau pandrita makada aguri amatenga pak iya tu tau matinro itu mako tu cuma ini iya matinro iya nang katau matinro mangkang ulurijang nasai matinro tomate di itu jadi padahal sebenarnya iya tu tinro makan jala dan apa iya tu tinro itu angkat tu tinro makia palang jadi sia kita tamatinro lai hitungi masa paja sunnah ke gayaro nareko angkat tau makadame ka matinro masija supaya moto ka matu masam pajam penik. Jadi siaga eta tak matinro seko tireke masam pajasunna. Itu tinro make apalah. Jadi maka da meka matinro masih jak bije tate si di matu tate dua moto nama tahaju. Tinro na tau make itu Pak dihitung salat sunat. Ina ro tinro make apalah nasaba tidur untuk ibadah. Iya miko maka da tinro masih jak supaya moto manonto Pak golok matu salah ya dena pader. Itu si salah. Iya mio na melo moto iya na tu ampai namo iya tu kora malangi namo tinro na tau itu kora malangi aja tak kada waktu mapuasa namo ramalangi itu makia palato na sabab makada moto masih matinro masih ja supaya matu moto mandre subuh jadi iya na tu tinro na tau make itu terhitung masam paja sunnah jadi aku patajangi matinro irekengi masam paja sunnah patajang kemudian yang kedua tinro yang makia palangi tinro na tau mengistirahatkan diri dari ibadah untuk ibadah kegayasam pure masam paja tahajud nama tetek dua ni na selesai masa tahajud atau tetek telu nah misalnya setengah na 5 na tama subuh maka da mejo matinro istirahat mata koki sa di masam paja matinro istirahat untuk masam paja subuh ireketo sampaja sunnahnya tu itu tidur ibadah jaja tak kada ya tau matinro de gaga de iya tu tau matinro wat dia tu make apalah napa ni de tu gaga dosa na te ko matinro engka ga tau matinro dosa de gaga dia gak tahu matinro mak beli nalenya tapi aku masam pajak kita di madosa maka tapi kuyasa malampi baca na imangin atau 5 seming betul na ruko no apa cau ni teto itu termasuk itu jadi itu ampai tahu matinro ini tu tahu dia gak dosa na iya na de na tinro tewat di mapuasa ite wat di sama dosa tuli ka jili-jili sini na ada na nonton gimana na itamana makiro jadi itu ampai tinro angka tu tinro makia palak ya narona apa ya ko tomelo mak deking ais na megay gaji umur tak dengok ko tinro si jangi matinro ko tate aserawan ni tatinro na tate apa pitoto na ruah tu jangi tare kini gare arwa ki jam matinro sotopa tate si di matinro si setengah na pili manoto yan ang kataw mako tu Pak tate serawan ni natinro te papi setengah 5 manoto matinro ti ko tangas soilat tu areweng ya kon na 10 na taw ngumuro na 20 mi arwa taw tu
megang itindro nananya tuon iya ita reke ni gare jadi yana tu ampe makaraka dena siaga na reko sampajatta mitarannuangang dena siaga palanna agan sana dena siaga tana wattu ipake makasibir dena siaga pada na masa paja mangaribiki natalima mi manne itu manne dena siaga mati paga sampaja amir itu manne itu sampaja pada dia diperingatkan pasampaja ni ngarang tandana barasingan ite nasalani ro barasingan ni kataw katanya sampaja ro ini nulis suku ini makamiro jadi iya kotannya pak kasih bilang bantu kiman rasa ki yana tu nakada na bitta dega ga tau tama suruga na saba amalana na de meto bajak ganna na napai do cile ipasire ke siba mata matu siba mala capu ni itu jadi yana tu ampai makada usahakan inang ka pak kasih bitta manenungang namo otomatis tamato pahalana kaya gananya ro termasuk ilmu yang dimanfaatkan pasidakata maka itu itu pasidakai madu pedupang angka pasidaka cinampak mi kegasan pasidaka cinampak ya ko andre patapulu mesona jadi pak galung pak dara ko meloki salama aseta apa andre ni patapulu nama ko itu tomototal dolo melo ino galunge mapamula mabaca pengi na pandri puima nasa way makupuima pandre pak jaji donna itu melo si matu matanang mak baca sih naya dine bede negara si ulang itu pura si matu ya tu mak baca sih mandre se baru mak baca sih mesino galunge mak baca sih si tongan na ya tu patolak balami pasidak kami nolimi imange mak baca na dongin na panandre andre na pak mancaji pak dongengi mancaji salama iti tegere mak galung de na me garacu na pake na dupa sena yo po makoko atau hais angka mana ni rupa na racungin ade jina me jaji ento pak namo to kasese de to na nilaw do yes to kasese nilaw do makada kung kanya sebe nasa magi-magi kasi na salama ase natin na wali to loma daros nang katilulungan ya makoko to kasese ko lalo na su nya man to sugi apa makada man nya man to sugi tat dengi pak dogang ni nah itu saling mendoakan yaitu ampai pitu tau kasiasi milau dongangi nakala patapulo tau panrita tu kaji sapa ki ko kampung kong katau de ganakna tani purana mak bay ni malakai na de ganakna tasuro sapa tau kasia si pitu ko kampung na sidakai ko jumai napa tasuro milau dongangi apa pitu tau kasia si milau do ko jumai tu nakala ko patapulo tau panrita milau do yero tasidakai tapi talawi bolana ceneki sampai kado yanu tanya tahu madareke ya pak makatoje itu gak tahu madareke ni kasih gagagan liwat dareke na itu maka ballo bolan atau limelo elek bantuang indok dareke ni asannya tu penat din nami de nami ganna kami tahu makotu pak cacapu kolino itu tahu makai dareke cacapu de meto iya jadi usahakan aja tak dareke pak iya ko mak dareke iya ko meki mak dareke ko ki pongan Allah taala mak dalari mareni yana tu ampai kong ka masalata ala ki wajene tasuju masampaja ya tema ko kong ka masalano ko mi Facebook na taro apa tama tapanoki ko statusnya aga nasa aku menyesal wah argi makada hatiku pecah wah napa natari gambar lope-lope repak angka na tahu mak puji mak ganggu nasa sabar sai wah iya tapi dia tahu nak ibu-ibu muslimah na pasetangan deh iya banyaklah beribadah kepada Allah itu penting kemudian mesti to angka ibadah Pak Bu tapan nenungang termasuk yang nak salawat itu salawati bil qulub ta baca-baca ya roh masari-sering ta baca aja mo talanda makali man tu bali bola ta wae malasan ya bali bola aku boleh mapangajian dito gana bati sarapa asalawaki magi iya tu salawati bil qulub Pak Burah iya ko angka tahu tu 5 kali lihat pa pinadina madari bak barab barona cede-cede tasela-selang kata mako tu madari mak barab barona dia namanya matinro abu mimonina gage taselasi iya tu tapake iya tu baca-baca tibil qulub yaitu Pak Burah yaitu untuk watakalewe kan wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari
ya lengi cahayo kilalanna atinna. Jadi itu maka jala dah itu salawati bil qulub. Betul kan nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, ta baca salawati bil qulub Pak Burai itu. Ya kau ka anak ta masam-masam ya nalo ta baca ta sapu-sapu lunna Pak Burai itu. Aja nih pala bawa maka dia yang dipakai ke tolong majelis taklim. Allahumma sholli. Ya kok gimana dia pakai? Justru ya mimpai Pak Guru kina sabab Pak Bura. Makiro pada ilo nanya tu ini ustaz se pada ilo na doktoro enalemi kadang ka Pak Bura he resep nama ko ye. Latu bolana de nandre. Dena sautu. Ya makiro. Jadi aja tala bawang ya ro tabacai ya ko masam-masam mangi tabaca ni ya ko jumai na tako masam-masam mangi baca kapito ko we na patawarung na patinung ang katoto to biasa bawe lo ko sadena mimbara ko jumai katuti wairinu na taro ko sadena mimbara na mode tabawai ya banar ko jumai na katok batako masige tabaca ni ro talay Pak Bura nanya mitu na pake to padre terio akapito na baca salawati bil qulub yan ang kataw nasawe la salah sama kaliliang maka dia istilah lasa silele maka dia ogi na lele samo-samo na sangi yan na rota pake itu salawati bil qulub itanya salawat sembarangnya tu taunakan nastaro laiburai okko nabita salawati bil qulub itu jadi Pak Muralada tu ikong kataw mangilu-ngilu tu maga madari madaram-maram ngane tabaca-baca ya ruta sapu ilawi barakana nan ci Pak Bura itu di bil qulub itu aja nih baca bawa mau pidi ya alami majelis tali Allahumma salli dia nang kena baca kon leti bolana itu jadi tidak itu obat itu ya Bu iya ko matakot-takot ka sading ko matakot-takot nak maka deh makura-kura istirahat nak ya men itu pakai. Makanya itu setiap muka di macarama biasa pakai dua tuh. Itu kadang itu doa. Magai nasabah itu untuk fisik kekuatan. Nasabah mapamulai atie fisik namurai mana gitu. Jadi makurat tuh salawat si batu-batu mana kecuali itu dalam mana tuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha atie. Lasana atie Pak Murid nang kata tuli masuk sapa penadina komadeceng itu lasati itu. Itu tak baca. Ni Pak Mega Toje itu tahu mapostingi makanan teh lalu warung teh mandre na foto ko HP na pada pendek apa makan bil dia tiacang melu sia tiacang ma pendek andre ternyata we melu yacang alina malah sati itu jadi iya baca itu Pak Murai itu angkana anak makan doi podang ada baca itu nasabah ada di situ wanuril absari basarun itu tania pandangan itu pandangan batin. Iya komelo iya lete atajangan papinat di batungan na magampay sa makada ay kasat di makalileng biasa tuh tapi anu makada kasat di makalileng makada ternyata makuye itu sebenarnya wanuril absari jadi itu salawatannya salawat sembara cuma kadang ini nasabak mabiasa na din irisa ya aku pamiro iya irisa macan ringi lakai ya wadi irisa gara-gara itu wanuril absari itu nelengi isyarat maka dia magi je nama kaliliang itu jadi itu Pak Dong makan jalan masalai makia palang maji Pak Buratoi iya tapala mana moto tak apalah ibu yaro kemudian amalkan meki matin ro tabacai moto ki matu tabaca-baca yaro iya ko mani ta sapu-sapu ko leta itu obat ya ko mata ko ka iya men itu sering saya pakai itu dengan kalimat la ilaha illallah Pak angka berakat na guru tak Haji Fathudin Sukara almarhum almaghfurlah saya pernah itu biasa tanda-tanda guru tak maka daka weh detoro tamatak ko ustaz sudah guru kasih detoro tamatak ko ustaz macan ini lo macarama lo toni mangantara jamaah latuki pesantren ini lo topi mabela sudah makoro detoro tamatak ko ustaz nasang angkat tu Pak Burah ka Agustus nasang la ilaha illallah ibaca kesiratu Pak Bure itu saya ingat sekali itu ku karukulan na pesantren imun rin na Pak Guru kada baca la ilaha illallah kesiratu
Ini akan ngimali Pak Burah. Ya ko cakkarud ulada ko na cinampa mo matindro, namo si tanga jamu matindro ko mo baca la ilala kasiratu napa ko liu, yang penting pure tak di paringaramu otok no. Namo de namo matindro itu nama siap. Tu pasal na guruta. Jadi dia oh ternyata ya rona pakai. Jadi itu guruta tu jadi dia so pakai itu. Ko si sabu-sabu ni acaraku. Tasi minggu dia istirahat 20 sona dia istirahat. Pakai ni. Itu apa ya ko masuk macara mana ko masuk lo Kalimantan lo maga madari jamaah siapa aja makutan madari tertesi di nilai panade to liang kamu pi makutan si sele maka dia kami turusi kurang istirahat tapi baraka na guru tanya bener dia upake jadi kadang-kala itu kau liu-liu kak masalawa la ilaha illallah baca namu cinampa namu komi kandarangi matindro biasa kau komi pasawa matindro cinampa itu ternyata obat dan saya rasakan betul. Jadi ngarala de ro na Pak Guru ngak guru tade ya mero maka de teman repitami mandre kada ko mabela ni atu ya ko pitami mabela ni de me man wan repitami jadi itu saja jadi nang kapitami ngoko agama makanja termasuk itu tadi itu Pak Guru nak tabaca ro salawat tibil kulu tu makanjala de itu tapi tanya aja anak pokok tau matoy aja makoko pokok jadi itu penting kemudian saya wasiatkan begini. Ia tu sitongan na amala pedek rahasia pedek makanja amala kecuali sampai perlu dia nama di subuh sunnah itu makanja subuh angkat tu amala makanya mesti apitang seka apitangi seka aja tak ada melo sia tu mesti aja mapasu seka de tapi tangi tapawi maka ada seka yana tu ampai waji apitangi haji dia nama dikari apitang seka dia nama apitangi sampaja perlu apitangi ia mi sampaja sunnah makanya aku makali cubui ko idi mina puang misang makiro yana tu nak kada nabita makanya tu sampaja sunnah ko kui boleh ia sampaja perlu ko masih gie apa ya ko kui boleh dia kata mi taki cuma maraji mi jama ko makundur-kundrui Pak ya kon kata upura masa pajangis sanade na sampaja sunnah ko masih gie na rewalau bolana ya na letu bolana na sampaja sunnah tau makanja-kanja tapak na itu tapi aku latih boleh dari itu makan aja bawan tidak apa ya tu aja bawan pelai ko matak ko ni malala melotoni man melotoni manoto dasa aja na jolo sunnah mo iya ro jadi makan aja mame man ko masigi tapi makan ja tiba da sunnah ko makali cubui iya Abu Bakar bu waktu na mancaji khalifah iya ko melo bawang ite pasida ka tanga bani pinalo lokat to itangana tutin ropi jadi ka to mi tay makada masidak kay na panabawang pasidaka itu Abu Bakar. Jadi yo po makukuha pasida ke boh. Lai jeje tahu apa lai foto, lai soti. Itu mak jama padahal 20 bisa na. Itu. Jadi iya tu makanja pasida ke ko makali cubui. Namo tu sumbangan ko diniris sama kada siaga makato kanja. Lalu cilengang tapai koti kantongnya di siratu sak bula jepu na diniris sakada di siratu. Kanja pa ya tu. Yo po mi ko maloli si Pak Jalo igat tamen re soro sitam apa makoti aja ro di laogi sesa ya ko me masuman na sampai kami nama dan ni ya ko mi lodoi kami nama raja ni lam itu gede itu melo maenga na cek de na bereng tapi de na mereka katukong ka jadi makiro jadi usaha kami jadi itu pasidak kayak aja tak ada tahu pak namona tatale di pasidak katu ya tu amana kemudian iya na intina ajak lalu tanggai makada masampaja pitena pamakasibiang apa mega tahu napisah kangi lino akhirat iya ko akhirat nasa sampaja iya ko lino magalu tahu mapuncok pahannya tu iya rumah dara mak galunge mapak gurue dangkangnya ko pasai lawe mak balu palarilo ko manang ya gamay aja ta palarilo ko lino kadapi ko yasan iya ko melo ki joka iya tu di ampai ogi ang kayasan lego-lego iya tu bola na ogi ang kalego-lego iya tu lego-lego isa liwak bola tapi oko mo pi bola oko ni role pak jolo tu dah sebelum lo dara tania kengi maka dai puang tapas salama ka me ka lo saparang dale halala wija-wija ku siba keluarga ku angka kama wat dikasih ulolongan na wat dinang katau pake untuk agamamu joka ni siaga ta talo ko dara ya ko 10 jam ko dara 10 jam dihitung berjihad di jalan Allah nah sabab nabi tamakada siapa orang yang meninggalkan rumahnya man kharaja fi baiti nasalai bolana lo saparang dale halala keluarga nabi wija-wijanna nang kawat dina pandrengangi maka itu adalah jihad fisabilillah
Jadi aja tak kada lopi masih gitu nampak ya tu namanya kama kokoi maka ada akhirat dunia selamanya agak sana dunia sementara akhirat selamanya ini kan kita salah paham nah saya ni rona sampajangnya selamanya ya kau magalu na nagangkan apa salah-salahnya tu tabahangi ya kalau ki pasai mak baru lo mi sapa tu dale halala lo ki galunge lo ki sapa dale halala tanya kami tu apa ngolomi matoi namo je dia ditepuh pakaja kibani rampan na nyawata maka dah lo sapa-sapa dale halal kasih ke kamu wadi wanon keluarga aku na wading angka tu pakai untuk agama joka ni iya naruya sama kada pikui carana lino mancaji akhirat jadi lino isapa tapi tololongan apalang akhirat bahaya tu si balikan na angka tu tahu jama-jama akhirat na jama tapi lino minalolongan engka kega termasuk pak dawe termasuk na bangsa aku ya namanya joka namanya ampal lo mina nama-nama ya ustaz capu nanya tu jadi aja tak ada ya ustaz kok joka ita pahalaman belum tentu tu jadi aja tak ada ustaz ba malolong de namu idi pak dara namu idi pak galunge arogia ngapa tu di koloki magalu tak ada lino mi rotanya akhirat jama-jama apa tu yana tu ampai kotomelo salai bola monro ki cinam pakajaki rampan na nyawa ipangolo alebe ko pong Allah taala meka polo sapai dale halala mun kajero wijaku kasih meu panrehi yana ro nang katawad dingo paken tu agamamu angka pe taruntu de kaga taruntu manasan yang katalolongan ngapalang akhirat jadi lo ki mak balu makotoro meka lo pasai ka kama kasih wadi dale halala na lengi pong Allah taala nang kawanong wijaku pake pasikolay maka itu jihad agama itu aja tak kada lo mabalu ko pasai lino mi de akhirat matu ya tu ukuni na mega tau tasalay nasaba de na pangoloy atin na sebelum joka ya na tu ampai nia poko ini to majama ko kantoro makalo ki parusahaan majama parusahaan ga tonri majama atau ko kitu mabantu nia kang begitu aja tajok ka bawang ya na tu ampai paralu nia Pak tajok ka bawah tu dia kak kong ka pangoje nasa tabalo mangoje nang kaya kamajara cicila motor pangoje capu nanya tu cicila mi kang kamaubang aja di na yero apa dami tibu be nasa tamelo mabalu-balu dia kay lolongan nang kaya kamajara ngarisang tau kunru ya tu aja na yero tanaman bai ya gini kang untuk keluarga nasaba nakan nai dalele ko keluarga yana tu ampai maka innamal a'malu binniyat sininna malai okuinya itak gattuhe gatalok kumana ngiro ini mitu nonroy jaja tak kada sampajang jama-jama lino jama-jama akhirat angka tahu mas sampaja pak jama-jama lino mina lalu artinya tanya akhirat sampajana ya mempai lo mas sampaja pak mito do manci cale ya namelo pamilih hatta ragi lo mak beda jama sisa na terpilih dena kana ubah itu jadi aja tak kada sini masih dakai mak bantu di kiri kanan maka apa melo mi pitte jadi belum tentu tu ya tetangga ya agama nasabak mega tahu mak kok hanya membungkus agama mi ya bukurang padahal niya ini nonroy jadi itu tu pak yana tu ampai angkat tahu ko tu makan magalu maga de mesti tu mesti ka yana tia madaru poda tahu maka de ko milau do ko aja je na kuma na capak na ilau do ngang ipak dara na dupai tanat-tanan na ilau do ngang ipak galung na dupai asena ilau do magai nena de no dupai asena pak galung de muan re warra iya bayangkan ngare yana de na dupai asena tau sidra pe pak me ka tau Kalimantan de nanre yang ada di PC nanti nasa bamagi warna si drap lagi lokoro ya si kampung kita main nasa warna polisi drap weh ya si warna polisi drap obe ya magai nasa bayero kang jadi ya tu ampai pak dongang aja no ko bakampo tak ilau dongangi Roma belai roko maya ko mati ilau dongangi aja nama cika pak dongan tak aja no koto ngami bawang itu doa itu penting malangitkan doa istilahnya pekui caranya supaya doa itu menyeluruh tilau doang nasa makum itu si sele-sele tilau doang bali bolatan nama dece apa ya kosogi bali bolatu pasti enggak tahu talolongan kecuali bali bola kat di kata aja tu bali bola maka seke mogok pioto na nami soronga angkat tahu makwa tu ya mi komeng ya kome si bantu bicawa-cawa ya kode na kupuran ni bantu tu lima tamusu ni angkat tahu makwa tapi dia tu gak kupase tangan dia gagak tadi sana tamu saya tamu nih ya setengah 8 ya. Jadi makiro. Kemudian maka dah kau nak usahakan iya rosinin nagaga ipat 7 lokoman yang gamai. Aja na lobang. Ini mani aga jamata. Magalung. Ini akan sapadale halala untuk keluarga. Jadi aja tak kada menyanyawana guru menyanyawana ustaz ibadah mana de namu ini pak galung ibadah to. Namu ini pak darah ibadah to. Ini tu ya nak jama mau tahu pak barakat nanya tu ya tu ampai nak cecana bita tahu kutu
Angka tahu pak sahabat na nabita mak jama isi bawa nabita na tapangala lima na nabita pak makaropa di mana tapanana nabita lima na yaruna sahabat na giling inaitai malepak-lepak lima na ya kini mati me cupang ang sana kajar sana lepak lima na mak dori-dori lima na maka dia nabita magi lima mu nakwai maka dia ya Rasulullah ya jama-jamaku marepak batu kasih iya na ruwa katania ni wapapekangi iya na balu upandrangan keluargaku iya ro nabita nagattal liman ro sabae nabawi lay baw liman nabita bawi liman napa makada nabita bikene makomanang ummakku ede no masarah isa suruh kemana nih coba gare berarti itu tau magala makareso untuk keluargana itu yang disukai oleh Nabi tanya ustaz ya lay baw liman ko nabita agay pale tukang batu iya itu tukang batu pamakarupa liman nama repak batu iya tanya pemborongnya tukang batu tukang batu itu magai nasabak makareso jena poji tu nabita tau makareso untuk keluarga turu pusana ya jaja na tahu tuli pakareso itu ini tu ampai mega tu ustaz dangkang mega ustaz mak dara mega ustaz mak galu nasabak kami tu barakana kuidi polengi aja nak kada puak ustaz ni magalu mega toame na jama la cecing de nak ko de i makiro tapi angka pesan na guruta saya ingat sekali itu ya kong ka aga mu jama na mu pamule aga mu jama mu madecing aja na musalaya tu ya na tu mu pananungang na mu maningka ko aja musalaiwi mega to mako tu mabalu kaju-kaju jolo sisan na maningka mabalu lamari di misalna na paja ni mabalu kaju makri gurut teh aja musalaiwi agi munrui pamulan nama deceng aja musalayu ye na rumu pananung apa ko mapisau ye tu mulete lokwe capu matu ye apa okkotia tu nataru po ngalla talle ti dalemu nega to mako tu pak mendre usahana na saler jama pamulangi mala di jama baru bangkar ro nyokoro magai tatutu idalena maka de gurutta iya tu pada we tu maka da puluk ko mitu nang kajaji ko yina mo maga rajana ko langi mon riko mata tepo ni we tu mati matu ya tu jadi maka de agi mu pamulai mu madece ngoko ni tu nasaba okko tie tu ya ko mabalu-balu bepa mo nako tu madece aja no papi se tu mabalu bepa okko tie tu mon ro dalemu ya ko mampi-mampi mo bembe mu madece iya na tu bembe mu pataru si foto-foto ko itu bembe jadi makiro itu pesan atau pandrita ya dan saya amati betul pak angka tahu sogi uruntu mak jaimi pamulana mak jaimi tapi sogi ni makoko miliar ni dina dena salah ya mak jai to lima jai matoi nasaba mage nasa okko me matele tak dale ko iu jamu madeceng itu masalah jadi to lima kor jadi ye di jama-jama pak mega tu tahu tuli kalete-lete dena mariga ko ke jame de me jaji jame isapai kega yon roi na makanja-kanja dale ye na tu tapananungan manu miti di tau kampung si rupa manang mak burasa manang mak donak manang mata nak barale manang mata nak cagur itu mak cagur manang ite mak balu apa kita mangapa mana sih kagak apa natane nasa siaga bola pengali nasa tak 200 sak buseso nasa we meloto katu pale itu jadi makaro di padahal yang ngilet tak dalek na tahu jadi aja masing-masing Allah meletakkan jalur rezeki aja na taimpurui tahu ko makado ya toro dalek no lalen aja iya namanya tahu pak anastares tahu makehe mapamula jama-jama ni nasalah kalau telete dena nana mejaji nasaba angka nalete dalle pada ko to sapa on rama kado kiang kawai tuwe tuliuk kono tu aja na mulete ya ko berkembangi mabalu aku mabalu pesan ni aja musalayat ya na tu nak kada guruta aja mututui dalle monre simula ya naro jadi tapi nalak manci pasat tomato itu cuma kami podangi apa aja tu daleng kemana angka tu pantangan nak atau masa-masa dale termasuk ya tu dena wedding salai masigi ko mapatamu pi ko subuh aja ta salai masigi ko mapatamu pi jadi masih kita salai masigi maka dia itu guruta ya nang tahu de panite lalangi pusamo pinarewa ay marat gitu iya tu ampai monroki masih kiri itu ampai nasuroki nabita masih kiri iya napita na tanay arewa ni de na maraji tasapa dale itu malomo yang kedua ya ko to mandre aja ni ale roma belai ko yolota na mega po to pades kapator iliman
Makabela mak julek ka angkana kiolona. Wow. Aja. Hikmah na tu magay na saba iya ko angka tau iya tu nala makabela na japu marajito tu masapadale. Ya pi iya ko kwe miolona nala ibawat tu dalle ilomuyang. Mega po ini po angka ko huy pada eskapatore limana macenne itu makiro. Jadi itu hikmahnya itu. Angka mana tuh Pak? Magi makunrai ko makeme ni atiang tak buka timunna. Iya ko makeme itu. De upui di macap-capah. De aja tak buka itimut tak ko makeme. Kia ko rane de na marigaga makunrai to miha. Ya mi ko timpu na buka isumpanya ko makeme na tutu. Aja lah. Magai supaya botim paru ya roaneta. Toli botim paru lah kaya. Ya nak makunrai make mana tatutu timunna tatutu tu timunna si dia. Makiro tapahan ni. Ya ko dia tapahangi makunrutongan ni. Maku itu jadi angka mana tu hikmana? Angka hikmana. Dia itu nasurok bangi nabi tak. Itu ilmunya. Iyo pemidi tomatoy dia nama rigaga. Jadi itu malolo pasang iya. Makiro. Jadi ada semua hikmahnya itu. Makanya dalam agama ini Pak luar biasa. Jadi iya ro pasangan ya. Jadi ajak tak kada lopi tema sigi napa agama lopi tema pengajian napa de nako. Namun loki ma pengajian ko mimi ma pitangi baju baru tak masalah tuh. Asmi kalau pengajian tak kali pura mak jai baju baru. Oh. itu sebenarnya jadi agama itu apapun. Jadi rogi ki itu maka da ia minasang agama ko masigi de. Jadi ia matu perjalanan tahun nih apa Desember nih. Tamai matu Januari ajak lalu pamulai makokohe. Tania kan iko tome jokah tulinia kan ngero. Rewa ki pole makareso aja tak terutama boleh. Lepangi jolo kole-gole cinampa. Magai apa ia rojinge koto pole joka macio tu jinge yana tu ampai nabita na suro ki mak bera salla koto tamo ko boleh magai na saba ia koto mak bera sallang yana tututu ipintun na jinge de na tama yana tu ampai madari mega tau makar magi je bolaki na setangan iya setangan na saba ya ko tama ki de to mak bera sallang na ya tu pintun na jinge tertutup de nule tama itu boleh na de ko mak bera sallang itu boleh joka aber salangi ko tama ki namo de gatau aja tak kadang kapat tahu iya mi komeki sempo dale baca di kula Allah ko to perma bersalam sempo dale itu bahkan makada nabita sahabana nabita gang katallu bali bolana macium deceng ko tama boleh to perma bersalam apa baca kula Allah iya atau ibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah itu jadi itu di dalam Quran surah An-Nur itu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Sebagai nasabah di situ mensalami malaikat rahmat. Jadi itu dibaca supaya dia mapallah yumroh. Itu. Saya kira nau pangulungan Bapak sekalian magi-magi napa barakat Allah Taala. Tapi penting upodangi maka da usaha kanginang kaamalatta namo tace di komandan ngamui. Masalahnya pura ki masa paja perlu tabaci kulu Allah wa katallu. Napaki joka ya di pas sekolah kong kana tama sekolah atau napaki anu al insyirah alam nasr tabaca tapura masa paja perlu baca alam nasr katallu magai supaya derajatnya diangkat maka de guru tak dega gatau manca dia nak guru ko itu namalkan di alam nasr teko gat apa mapamula kehidupanna honor maka ko may aja tasale surah al insyirah alam nasr buka balu-balu kina napaki mapamula-mula baca alam nasr. InsyaAllah berakatnya itu surah itu akan diangkat terus. Ya, amalkan itu. Itu penting saya wasiatkan. Dek itu nama lama. Tenang hati, ina atena. Tenang apa pina dingit. Dia nama sumpah apa pina dingit. Pak madar tungka makalilya ina atena tabaca supaya ditanangkan kalbu. Ya, saya kira ya naruh pangulong ini mamagi-magi napa barakah ibu Allah Taala. Itu kami makutana. Oh enggak, iya. Waalaikumsalam. Ya.
Iya. Terima kasih. Makije Bu ya. Sebenarnya ia bisa baca milau dok. Makanya ko makde baca dok salam. Pak dong nga salam. Nang iya ko pak dong nga salamakat tu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Wadanal jannata dara salam tabarak rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Suratul Fatihah. Lillahi ma fis samawati, capakna suratul Baqarah 2 ayat terakhir. Itu pak dong nga salama kemana? Tapi ya sange pak dong belum tentu diterima. Toh? Jadi dia na salamana pak dong nga diterima. Na ya ko idi bacai, idi matong manrei. Ya ko dia diterima, dia na to masidak ka. Ya po ko ima bacai na mo dia diterima don na manca gitolak balai andrewe. Jadi namo sito nga na dia dipandre. Cuma rogi mi ko dia diterima don na dia na kay ranuangang. Makanya ipandre. Jadi dia gaga hubungan na ya tuan rewe si baba cadongnya dia gaga. Aja tak kada ya na dia gaga ko dia diterima don na dia gaga. Cuma ya miru ko to milau don na dia diterima ukko ki andrewe mak denno ngapa ka desa na nabita. Maka dia kong katau pandre tamunna patapulo sona patapuluan nina dia na capu ko tanah. Salamang kaya tuan rewe na makasibiang itu tau pandrewe mancaji patola abalai loko tu tau mapandrewe karena didoakan oleh malaikat. Jadi kan makiro, jadi ina to ampai, makanya aku pu imang. Iya ko mare paitanay pu ima kada panang kawatut ta pu imang. Makiro na saba tanero don na poko, iya ro patolak balana. Niye. Namo poto de ni lodong, de na dapi pu imang. Idi man na baca korona patabawa pu imang. Dia na gaga. Makiro. Ini na mereka kay di na baca na de to pal na andre. Namo de sampai sunnah nih apa iya tuh awal na baca dongeng sampai sunnah nih angkat bola na lawi nabi ta bola na sahabae nai palina kang andre ini penting kudangi pu imangi ipalina kang andre tapi iya ro nabi ta watun nai palina kang andre ko alena pangulut ta Ibnu Abbas makutani nabi ta maka de jolo meka milau dongako Dina kada meka milau dong andre, maka kada meka milau dong ko. Jallo ka nga onrong kenro wadi nga masempajang. Jallo ka nga onrong kenro wadi nga masempajang. Iya to na mancaji dalelewe nang katau makada dena wadi to bangu masigi nareko iya tu tanay tanah makarakara. Dena wadi yonroi bangu masigi nareko dena mana saya tu tanay tanah nak bere tawe. Apa nabi tamelo mas sempajang ukki bolane Ibnu Abbas makutana mompa jallo ka nga onrok kenro ka wadi mas sempajang coba itu ya jina tu nakadaya nang katana de nasarah kang ite non rite mak bagu masigi maka de to pandrita aja mau sempajang ko tu walaupun seluruh bumi ini adalah tempat sujud tapi iya ronala dalile maka da nabi lagi mana sok ko bolane Ibnu Abbas na poda mopi maka da jallo ka nga onrok kenro ka wadi mas sempajang meka mas sempajang milau dong ko da jallo kan ko sunna bolana lo ni ko nabi ta mas sempajang milau dong pura ni lau dong na palong mandre cuma iya ri di imata ko melo mas sempajang metaladai sini pernah kira sampai gimana Muhammad Rasulullah agay makuye iro sampajangnya dong nadigaga onrong si sambu puang Allah Ta'ala si pak bicara langsung dia na pakai perantara kecuali sholat jadi ya sitongan na hakikinna ya komelo ki mabaca doa salama asam paja sunnah haja ki ukiri lalan na tilau doangang pura pi milau doang na pelau mandre ya tu makan jalan dah cuma ya mi mataru-taru dia mani masuleka dari itu ya makiro jadi ya tu kanjana tapi ya kui dibaca makan jasa bu nasabah iris sama kada koi butuh kange melo kak ko makoy tapi patolak balana dia gaga iya pokok tabawangi makada pura diubaca tabawan ni pu imang makan jani magai makada angka na pasidak kata tapi angka to tau pandrita nasa jolo-jolo iya tu imange wali tahu na puji pong Allah Ta'ala ilaw doang matoki tasuruti temilaw doang ngi ini madu batu tapi aku dia nasampa pu imang ini bawa na bacay pak mega to tahu nasang dia nasampa imang lanu bawa na muli tahu dia nasampa aja nasang guruta tapi tanya sampajang ini terima dong ya pak angka tahu dia nasampa aja tu ni terima dong na
Jadi aja tak kada masampaja pite na terima donna de. Angka tahu dia na sampaja ni terima donna. Apa dia na berkaita sampaja si bapak dongang de. Walaupun sholat itu adalah doa. Jadi angka tu ya na de to nang kana balle ya tu tahu makura balle na makura mita nu makalelek iterima donna tu. Ya mi komega balle na marajira gitu. Ya makade guru te komega iterima domu. Apa rangi gare siratu 20 wanina aja mau balle. Siratu 20 wanina aja mau balle. Insyaallah. Risa risi kiri 120 wanita aja mau beli opo dia di kapan irule termasuk dia nawan ditomacai gangka ya rode tomacai insyaallah jadi aku kata nule tang dia napa cairang dia to napa baliang insyaallah magampang iterima donna tapi maraji-raji ngerodi di sangeje ya rumbalewe na tulimelo mubak itu makiro sakira ya narobu ya jadi tidak masalah ya miro pasangan ini imange he ustaz yang kayak iya tu makan jalan dak ko sunnahnya itu asam paja sunnah ki ko bolana tahu talawi napa ki milodo jadi maka asam paja ngagan asam paja sunnah hajat apa iya tu toma baca dah salam hajat pudangi maka da aga je rotanu maka da meki je mapamula untuk misalnya mapatatong elo ni masa paja sunnah ukoni suju paca purang milodongan pura ki mabere salak tilodongan makan jala dak ki baca ya kana budo ya kana staif ilawani epong atau kan niati tapas salama ya romelo na pamule jama-jama decing aja tapalepa ipolo ko salama kata bakir tilon tapak barakai suju paca pura simatu ilodongan ni namun andre bamba ni tuan re ko purai nasaba okiro na poko pak dongan isang pajang apa de gagal lawe ko masam pajang intai nak sibat tu ha makiro ya akhiru kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.